Izvolite. Hvala! 1995. nakon što se Zaprešić odvojio od grada Zagreba i kad su proglašen gradom, onda je ovdje i osnovana Zaprešićka zajednica tehničke kulture, pa između ostalog i u sklopu te zajednice nastao i Fotokino video klub Zaprešić. On je počeo sa radom kao udruga građana, što je i danas, i odmah nakon nekoliko godina bavljenja smo se uglavnom orijentirali na rad sa djecom i mladima na području filma, tako da evo ga tih 26, 7, 8 godina bavimo se upravo time. Generalno grupe baš variraju. Neke grupe su 5-6 djece, neke su jedno dijete. Ne znam koliko bi odokativno rekla da je to oko 40-50 djece. Na početku godine rade svoj scenarij, knjigu snimanja, onda postoje svojim terminima baš animiraju ili izrađuju svoj film i sad su u fazi da rade montaže većinom pri kraju godine. Gornjeg dobnog ograničenja nema, najmanje što može zapravo reći osnovne, jer kužili smo da manja djeca slabije drže si pažnju kada rade. Mogu se opet pokazati tako da nas ili nazovu ili da jednostavno dođu do kluba i kažu mi bismo radili film. Surađujemo sa školom Augustinčić i Gaj, surađujemo i sa školom u Šenkovcu. Tu isto pomažemo i tehnički, i sa savjetima i sa svim gdje je zapravo. Ja mislim da od svega onoga što se radi u klubu, upravo to nekako druženje i rad sa mladima je ono što nas drži i što nas motivira za daljnji rad. Ja sam došla sa 9 godina i tu sam već 18 godina i mogu reći da je apsolutno divno. Djeca nauče jako puno stvari koje im trebaju, što više sad u svijetu koje su povezani s tehnologijom i sa medijima. Jako puno se tu formiraju i prijateljstva koja se provlače i poslije škole i poslije svega. Ovaj čovječuljak iza desno je prije mene radio sam i jako mi se svidjela stop animacija i to je jedino što do sada radim i zato sam se upisala. Nema tajne, sve je u stvari vrlo prirodno dođe. Miro do sada i nakon njega, evo ga, upravo smo zaposlili Luciju. Bavimo se time i to je naš i posao i zadovoljstvo, a s njima pokušavamo potaknuti da naprave upravo ono što žele raditi i mislim da je, ako već postoji nekakva tajna, to onda u to.